Tapay ni Kap mititig daldalos iti kuan. Kap, Oh, napay ta si Kamig daldalos tan? siyempre ni nakarurutin niyo may baon ko. Kaya apay nagitanod mo ngamin? It kasanugit na puyat na ano. Apay napuyat da ngamin? Ki di na paramin na pang kami nag-birthday di rabi. Taman tikon kunak gaminin Kap eh. Pag kami nag-birthday o da. Nagpigsa ti hangover da. Kaya apay si kang kana bartik? Di siya alam iti kwa na control ko di naman ko. Tagamin ti birthday Kap eh. Pay ngamin ta sino tag birthday aya ngamin. Nakwa? Di meridya iniran na nga ta parang bisita. Kaya apay gamin ta amom lang gayam nga dati agbisitan kit. Parang bisita ti kwa ta pang dagilan ti barbarangay o ta. Di ako ni may baon ko nakaturog da mamin. Pay gamin ton una ti birthday Kap. Pati kagkagawad. Awalin, ako may baunin. Ata tikon kuna akon eh. Sek ati papasubod ko dalos na kalawlawan eh. Anak ko makuan mapan. Tapay mit. Imbaga namin nga dati take out. Ata tikon kunak gamin mukhang makan kay ngamin Kap eh. Kung una inyo ti makan ti barangay awanin. Dapay gam bisita nga amom eh. Pero ang kumila niya awi di take out. Apay. Kinamimilang ija ah. Kinulpulutan mimilang ijay. Dito ti ganas na ti maawis kayo labas city koki. Mabaybayan yung barangayin Kap. Kita yung karuot na tani. O, kumusta gardena? Kaano mo malpas ana ngay Kap? Tulong ko ala. Ano saklatan ang naong miti katulungan nga kwarto eh. Malpas mo nga ta. Problema nga rod. O, kasano nga rito ta ata? Dapat i kwartam. Naata apay man hindi kwartan Kap. Gumatang sarata ti kuan agas. Dito man tikon kuna akon umutang ka maninin Kap eh. Siyempre, napapartak sa no agas nga pag-spray lahat tati kokto eh. Di pasimatan ka, pagamot utang eh, niya. Dapat utang mo eh. Sinuray ko lang. Lipagasot. Di paubulod ko, nagnanak lang ito eh. Ano malpasin. Nagapuak pa gidaya, psak pagutangam. Banduwa ka roda, gabi na gabi yun to yun, may kadkadwak. Basul maata Kap, birthday pa more ah. Nakapagpudot to yun eh. Pasimatan Kap. Basul mo dito ta, birthday ununa im. Awan na nanay na, di kwa dirabi na pa nagawis awis. Adi nga nagdawat ti karpyo. Kaya pa gamin ta, napan ka. Namong nga bisita. Siyempre inimbitanak na ron, met. Kaya ta gamin ti kunak basta lamot gamin Kap eh. Siyempre baga na ron inimbitayin nagdinapanak. O tara, iniyabak ang aming nga talod. Pati talod na irring ha. Tati kun kunak gamin, unahin nyo gamin ti makan eh. Tatawad ni makaubra. Siya lang, adi nag-ubra. Kaya damdama dapat nagbisitan. Tawag kita awar nakaturog dam amin. Lipasin nga datan Kap. Talaga. Tagamin unaim ngamin ti birthday eh. Kaya nga tabi mas pasubot. Ang bamaya banjay. Mayaban nga. Si kalatangatan. Iti. Agabyon. Kasak pa ti baon mo Kap kay mga masikugak Kap. Isi kami ti basidig to disikan. Lipas malapatan Kap ah. Na iramraman di kwayo eh.